Posle mjesec dana pauze nastavljena su takmičenja u Triglav kadetskoj i Roda juniorskoj ligi. Utakmice su odigrane širom Srbije, a mi vam u prvom ovosezonskom izdanju košarkaškog magazina Mlade nade, pored izveštaja sa tih utakmica, predstavljamo i juniorski tim Novosadske Vojvodine, kao i kadeta čačanskog borca Nikolu Zdravkovića. Kadeti su kompletno 9. kolo Triglav lige odigrali u subotu na 6 mečeva, nije bilo previše iznenađenja, a favoriti su svoje utakmice odradili prema očekivanjima. Slede izveštaji sa utakmica odigranih u Beogradu, Novom Sadu i Čačku. Crvena zvezda je bila izuzetno sigurna i posle prvenstvene pauze, a prva žrtva u novoj godini bila je ekipa Vizure Šark. Ajkulice su u dvorani Basket City pred stotinjak gledalaca imale rešenje za crveno-bele samo u prvoj četvrtini koju su rešili u svoju korist. U nastavku je Zvezda zaigrala znatno angažovanije i dokazala da su se dobro uigrali na čelu sa novim trenerom Vladimirom Jovanovićem. Preostala 3 perioda rešili su svoju korist, a konačni rezultat glasio je 80-69. Najefikasniji kod domaćina bili su Radaković sa 21 i Paunović sa 19 koševa i 7 asistencija, dok je kod Vizure double-double učinak imao Pavićević sa 20 poena i 11 skokova. Kao ekipa igrali smo dobro, ja mislim da smo zadovoljni. Držali smo se 3 četvrtine, četvrto su prelomili, jači su, stariji, šta da radim. Igrali smo dobro, jako smo trenirali u posljednje vreme, dobili smo novog trenera, polako se uklapamo, ali dobro što i dalje držimo isti ritam i što smo i dalje u dobroj formi. U dvorani Pinki sastali su se Zemun i Partizan. Crno-beli su taj duel ušli kao favoriti, pre svega zbog činjenice da nisu zabeležili nijedan poraz u dosadašnjem delu šampionata. Uprkos prognozama, izabranici Darka Peruničića odigrali su sjajno prvo polovreme i na odmor otišli sa 6 poena viška. To je bio signal za kadete Partizana koji su imali spreman odgovor na startu drugog dela igre. Dozvolili su domaćinu skromnih 7 poena za 10 minuta igre i definitivno preokrenuli tok meča u svoju korist. Do kraja su rutinski kontrolisali meč sve do konačnih 64-57. Najefikasniji u Partizanu bio je Davidkov sa 22 koša, dok je na drugoj strani Antić postigao poen manje. U Novom Sadu su se za vikend sastali Sports World i čačanski borac, a posle 40 minuta igre u sali osnovne škole Vuk Karadžić bolje su se snašli domaći igrači i meč rešili u svoju korist rezultatom 57-51. U utakmici na mali broj poena ključ je bila sjajna odbrana, a nešto bolje u tom segmentu igre bili su košarkaši Sports Worlda. Oni su rivalu posle prvih 10 minuta igre dozvolili skromnih 30 poena i na taj način ostvarili 4. pobedu u sezoni. Smatram da će ove ekipe do kraja prvenstva voditi ujednačenu borbu za taj visok plasman, odnosno mesto koje vodi među 8 najboljih i završni turnir. Odneli smo jako bitnu pobedu posle prvenstvene pauze, znači malo smo konsolidovali redove, pojačali trening i odigrali jednu tvrdu, pravu prvenstvenu utakmicu i zadovoljan sam današnjim trijumfom. Poslednji meč 9. kola Triglav kadetske ligi odigran je u Čačku, gde je Mladost ugostila niški Konstantin, a više od 100 gledalaca u dvorani kraj Morave moglo je da uživa u sjajnom meču svog tima. Od starta su domaći igrači zaigrali agresivno i posle 10 minuta imali 31 poen, a rivalu dopustili svega 17. U nastavku nisu spustili gasa, već su konstantno uvećavali prednost, a sve što su Nišlije uspele da urade do kraja susreta je da ublaže rezultat na 70-57. Pejović i Bumbić su postigli po 16 koševa, a 2 manje ubacio je Sušić. Na drugoj strani jedina svetla tačka bio je Marko Popović koji je postigao 29 koševa. Smatram da smo zasluženo pobedili boljom igrom. Pre svega u prvoj četvrtini kada smo postigli 30 poena i nadam se da ćemo nastaviti ovako i da ćemo na kraju uspjeti da dođemo do tih top 8 što im je na početku i bio cilj. Prosudila je ta njihova agresivnost u odbrani, nismo se dovoljno borili. Propustili smo nekoliko šanse da se vratimo u utakmicu i ti skokovi, možda su i oni presudili, imali su više. Na tabeli Triglav kadetske lige, posle 9 odigranih utakmica, nije bilo drastičnih promjena. Na vrhu su i dalje bez poraza večiti rivali Zvezda i Partizan, a prate ih Mega Bemak sa pobedom manje. Skor 5-4 imaju Zemun i čačanski borac. Sa 4 trijumfa su Mladost, Sports World i Vizura Šark. Kraljevačka sloga je na 3-6, 2 trijumfa ima niški Konstantin, 1 Mladost iz Smederevske Palanke, dok je na začelju i dalje Leskovački Hisar bez jednog trijumfa.
I u novoj godini kompanija Triglav osiguranje i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić imaju zajednički cilj, a to je zaštita talentovanih sportista od neželjenih povreda. Tokom moje sportske karijere sreo sam sjajne igrače i odlične talente za košarku. Svi smo mi pod konstantnim stresom i psihičkim, a naročito fizičkim. Veoma su česte povrede i na to može da se utiče pravilnom načinu treninga. Ipak, dešavaju se povrede koje mogu da zaustave ili čak okončaju karijeru, naročito kod mladih igrača, a važan je svaki trenutak i svaka prilika da nakon povrede mogu brzo se vrate na teren. Kvalitetno i efikasno lečenje u takvim situacijama nije dostupna većini. Uz polisu Triglav osiguranja od sportske nezgode sve će biti u redu. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Ponosni sponzor naših košarkaša. Juniori su zbog evropskog prvenstva koje je u decembru mesecu održano u Turskoj imali nešto dužu pauzu, pa su za vikend odigrali tek mečeve 7. kola Roda juniorske lige. Ekipa Dinamika je na Dorćolu ugostila Leskovačko Zdravlje, a tim Nikole Zdravkovića je novu godinu počeo baš onako kako je završio staru, ubedljivom pobedom. Posle 40 minuta igre rezultat je bio ubedljivih 98-68, pa su na taj način ostali sa maksimalnim učinkom. Već posle prve četvrtine i ubedljivih 18 poena viška postalo je jasno da je pitanje pobednika rešeno, pa je to omogućilo trenerima obe ekipe da pruže šansu svim svojim igračima. Na kraju najefikasniji kod gostiju bio je Zejak sa 15 koševa, dok je kod Dinamika čak 6 igrača imalo dvocifren učinak, a prednjačio je Kojedinović sa 20 poena. Poput Dinamika nemilosrdna prema svom protivniku bila je i Crvena zvezda koja je protutnjala kroz Niš savladavši domaćin Ibak sa 40 poena razlike. Podatak da su crveno-beli posle samo 10 minuta igre imali višak od 29 koševa dovoljno govori o odnosu snaga u sali osnovne škole Duško Radović. Do kraja utakmice su rutinski priveli meč kraju za maksimalan učinak posle 7 kola Roda juniorske lige. U Nibaku se sa 20 koševa istakao Đorđević, dok se na drugoj strani svih 12 igrača upisalo u listu strelaca. Nismo uradili ono što smo dogovorili u slačionici. Oni su na to napravili veliku razliku koju posle nismo mogli stignemo, osim u trećoj četvrtini gde smo isparilali to koliko toliko. Mislim da nam je ovo pre svega dobra utakmica, prva zato što nas očekuju jedno 3-4 derbija zaredom i mislim da smo pokazali jednu dobru igru i da možemo se nadamo dobrim partijama u nastavku. U Čačku je odigran mnogo uzbudljivije duel nego u duelima iz Niša i Beograda. Mladost je ugostila Žarkova, dve ekipe iz sredine tabele tražile su svoj put ka gornjem delu Roda juniorske lige. Posle izuzetno izjednačenog prvog polovremena, domaći košarkaši prave višak od 7 poena. I taman kad se mislilo da preuzime inicijativu meča, usledila je serija gostiju koji na minut i po do kraja meča smanjuju razliku na samo 2 poena zaostatka. Bio je to trenutak da odgovornost preuzme Đorđe Ocokoljić, koji preciznim izvođenjem slobodnih bacanja Čačanima donosi novi trijumf u Roda juniorskoj ligi. On je kao junak trijumfa i bio najefikasniji igrač svog tima sa 22 poena, dok je na drugoj strani poen više postigao Mladen Vujić. Čvrsta utakmica obe ekipe. Uspeli smo da im ispariramo u skoku i u toj njihovoj nekoj brzoj tranziciji, to nam je bilo prevashodno da zaustavimo, a posle tu igru 1 na 1. Uspeli smo da dobro odigramo odbranu, da zagradimo koš i dok smo to imali bilo i dobro, u jednom trenutku smo pali sa tim defanzivnim skokom kada se Žarkovi odvojilo, međutim uspeli smo brzo jednom trojkom malo da konsolidujemo redove i na kraju zasluženo pobjedu. Poslednju utakmicu u Roda ligi odigrali su juniori Mege, a u dvorani Basket City ubedljivo su savladali Kraljevački Polet konačnim rezultatom 68-47. Izabranici Vlade Vukojičića nijednog trenutka nisu doveli pobedu u pitanje, a snažnom odbranom kontrolisali su meč svih 40 minuta. Pobednički tim je predvodio Jovičić koji je za 27 minuta na parketu postigao 16 poena, imao 4 asistencije, 6 skokova i čak 7 ukradenih lopti. Na drugoj strani, bolje od ostalih, bio je Vuković sa 12 koševa. Ja sam uglavnom veoma zadovoljan pristupom na ovu utakmicu, iako smo znali da ćemo da uzmemo pobedu. Uvek je teško protiv ovako jakih ekipa, u ovako jakom sastavu igraju. Loše smo otvorili utakmicu, šta reći, nismo dobro odigrali, ali na kraju se rezultat malo popravio, malo smo krenuli da igramo kao tim i eto.
Na tabeli Roda juniorske lige i dalje su na čelu Crvena zvezda i Dinamik bez jednog poraza iz 7 utakmica, a prate ih Mega Bemak sa skorom 5-2 i Partizan sa 4 triumfa i 3 poraza. Sledi grupa od 4 tima sa 3 triumfa, a to su Žarkovo, Radnički, Vojvodina i Zdravlje. Na začelju su Nibak sa 2 pobjede, Poleg sa 1 i Čačanski Železničar koji je dalje bez triumfa. Kao partner Košarkaškog saveza Srbije, kompanija Roda vodi brigu o našem trofejnom sportu. Kako o nekim budućim šampionima, tako i onim navijačima koji sve uspehe nacionalnog tima posmatraju preko svojih malih ekrana. Neposredno pred Novu godinu pokret za žensku košarku Marine Maljković proslavio je prvi rođendan. Sportsko udruženje koje je osnovala sad već bivša selektorka ženske košarkaške reprezentacije u prethodnih godinu dana napravio je veliki iskorak na promociji ženske košarke, kako u Beogradu, tako i u Srbiji i uspela da aktivira blizu 500 devojčica da redovno treniraju košarku. Marina je došla u Beograd kako bi se družila sa svojim košarkašicama. Ona je lično želela da im se zahvali što redovno dolaze na treninge, što imaju odlične ocene u školi i što se ponašaju primerno uvek i svuda, baš kao što ih oni u pokretu i uče. Bez obzira na silne obaveze, ona svaki slobodan trenutak posvećuje joj svojim malim košarkašicama. Želja joj je da im pruži zdravu sredinu za razvoj, a onim najtalentovanijim i najbolje uslove za napredak. Naravno, u svemu tome je svesrdno joj pomaže i kompanija Roda, koja je prepoznala pokret kao osnov za popularizaciju ženske košarke u Srbiji. Mi verujemo u budućnost srpske košarke i u mlade nade, tako da naš doprinos jeste da pored partnerstva sa Košarkaškim savezom Srbije, da doprinesemo i ženskoj košarki, svaka čast Marini i na ovoj akciji. I tu smo uz nju da joj pomognemo na ovih 500 deci, da naredne godine imamo još više devojčica koje će se baviti ovim sportom. Moram da istaknem naše sadašnje prijatelje, to je kompanija Roda, prvo grad Beograd, moj grad, gradskog menadžera gospodina Vesića, kompaniju Roda koja razume na najbolji mogući način šta znači besplatno bavljenje sportom za svu decu, ali posebno za devojčice u ovom slučaju. U susret najradosnijim praznicima Roda je pokrenula i nagradnu igru kojom je žela da nagradi vrednost svojih potrošača i bude deo njihove praznične čarolije. Svi oni koji su učestvovali u velikoj nagradnoj igri koju je ove zime organizovala Roda pod nazivom Tamo gde je sreća 1000 puta veća, imali su šansu 1000 puta veću da postanu srećni dobitnici i osvoje neki od 1000 televizora koje je za njih spremio ovaj trgovinski lanac. Na finalnom izvlačenju Roda nagradne igre generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević pomogao je u potrazi novih 400 najsrećnijih kupaca. Veliko hvala Rodi, veliko hvala ljudima koji su prepoznali to što Košarkaški savez i košarka generalno znače u Srbiji, što su negdje svoje ime i svoj znak vezali za Košarkaški savez. Nadam se da su i oni zadovoljni saradnjom sa nama, kao što smo mi sa njima, zajedno sa Triglavom. Iskreno se nadam sa još nekim budućim koji će vrlo brzo doći. Vojvodina je klub sa slavnom tradicijom, a sada je na novom početku. U reorganizaciji kluba mnogo pažnje se posvećuje mlađim kategorijama. Naravno, neizostavna stavka je juniorski tim koji je skup najtalentovanijih igrača iz Novog Sada, ali i šire. Bio je to dovoljan razlog da posetimo novosadsku dvoranu Spens. Ovo je, što bi se reklo, ona izvorna prava Vojvodina sa dosta dugom tradicijom. I to mi stalno potenciramo i kod njih i ja kod seniora da moraju da budu svesni za koji klub igraju i koliko to u stvari nosi jednu težinu. Klub je ove godine prvi put posle 10 godina uspeo da okupi ponovo sve selekcije, što je jako bitno za jedan klub. I mislim da smo na pravom putu da vratimo Vojvodini stari sjaj koji zaslužuje. Posle dužeg vremena mislim da se na gradskom nivou okupila juniorska generacija sa dosta talentovanih dečaka i sa dosta momaka na koje može ozbiljnije da se računa u nekom narednom periodu ako se oni budu razvijali u smeru u kom se to od njih očekuje. 5 igrača iz ove juniorske ekipe igra u seniorskom pogonu i to zapaženu ulogu.
što ja mislim da je u seniorskim ekipama prosto retkost, pogotovo u Srbiji. Treniramo na Spensu u velikoj sali, na ovom terenu mislim da je to privilegija biti u Spensu na ovom terenu koji je, da kažemo, jedan od retkih u smislu ambijenta košarkaškog koji je pravi. Pa zadovoljan sam uslovima, ima dosta dobri uslovi za napredak mladih igrača. Imamo veliku salu i malu salu Spensa koji su za nas, kojima treniramo i dobri su treneri. Primarni cilj sa ovom generacijom su da se ova generacija što bolje predstavi na nivou Srbije. Igramo tu kvalitetnu juniorsku ligu Srbije i očekujemo da tu napravimo zapažen rezultat. Tu ima naravno i ozbiljnih ekipa, Zvezda, Partizan, Dinamik, Žarko, a mi želimo da se uključimo u tu, da kažem, četvorku ili 4 ili 5 klubova koji na nivou države predstavljaju, pričamo o juniorskoj konkurenciji, predstavljaju ozbiljniji kvalitet i da tu napravimo što bolji rezultat. Mislim da ćemo, kako bude Liga odmicala, igrati sve bolje i bolje, pošto je ovo nova ekipa, novi su igrači, novi je trener, tako da se ne poznajemo još toliko dovoljno. Prvih par utakmica su bili dosta teški protivnici, tako da mislim da ćemo se uigrati do kraja sezone. Liga je dosta kvalitetna, odlični igrači, odlične ekipe. Svako će pokazati svoj maksimum, vidjet ćemo ko će biti najbolji. Mi hoćemo u toj Superligi da se probamo predstaviti kao što bolje, tako da budemo, da kažem, u tom gornjem delu, da bi na kraju u play-offu probali da možda čak i iznenadimo, pa da možda odigramo polufinale, finale. Pa da uđemo u prvih 8, naravno, u play-off, pa posle da igramo svaku utakmicu po utakmici, naravno. Pa ambicije su prvaci, mislim, koji svake ekipe. Nismo džabe tu. Čačak je godinama unazad poznat kao grad košarke, a Borac je postao simbol za razvoj talentovnih igrača. Tako je i danas. Posjetili smo dvoranu kraj Morave i upoznali talentovanog kadeta čačanskog Borca koji predvodi svoju ekipu u Triglav kadetskoj ligi. Treniram 8 godina, počeo sam treniram u 3. razredu u školi košarke kod Bana Bokića. Glavni razlog zašto sam počeo treniram košarku je zašto je ovo grad košarke i ima dosta legendi iz ovog grada. To stvarno dosta motiviše da radimo dosta i da opravdamo to ime da smo grad košarke. Igram na poziciji 3, ta pozicija mi odgovara zato što mogu dakle sve da uradim. Sebe vidim na neki način kao lidera ekipe, ali mi smo jedna odlična ekipa i imamo dosta ambicija. Mislim da možemo da se nosimo sa svakom ekipom u ligi i planiramo što bolji plasman napravimo ove sezone. Imamo odličnog trenera Aca Vjelića, on se dosta trudi oko nas i individualno i tu se nas spoji kao ekipu i odlično funkcionišemo sa njim. Triglav kadetska liga nam je omogućila putovanja i utakmice protiv najboljih ekipa u ligi i to nam stvarno znači za razvoj kao igrač, da postanemo dobri igrači. Ambicije su nam da ostvarimo što bolji plasman i da pokušamo nešto da radimo na završnom turniru. Nema odmora za naše talentovane košarkaše. Nova runda Triglav kadetske i Roda juniorske lige na programu već u sredu 18. januara. Svakako najzanimljiviji duel 10. kola Triglav kadetske lige odigraće Mega Bemax i Crvena zvezda, a uz taj derbi na programu je još 5 mečeva. Konstantin će gostovati u Smederevskoj Palanci, Čačanska mladost gostuje Vizuri u Zemunu, Partizan dočekuje Leskovački Hisar, Zemun će odmeriti snage protiv Borca u Čačku, dok će zavesu na 10. rundu u Kraljevu staviti Sloga i Sports World.
Košarkaše Zvezde očekuje derbi i u juniorskoj ligi, a ugostit će do sada neporaženu ekipu Dinamika. Pored ovog susreta još jedan će se odigrati u Beogradu, a sastaju se Žarkovo i Železničar. Zanimljivo će biti i u Kraljevu gdje Polet dočekuje Partizan. Mega će gostovati Kragujevačkom Radničkom, Vojvodina putuje u Leskovac, a Niški Nibak u Čačak na Megdan Mladosti. Bilo je to sve za 9. ovo sezonsko izdanje košarkaškog magazina Mlade nade. Nove priče iz sveta kadetske i juniorske košarke stižu za 7 dana, a vi nas do tada možete pratiti i na našim društvenim mrežama.